Assalamu alaikum туғандар. Шундай bir авам қорасына келіп қалдым. Авам Мәлік Палуанның атасы. Мәлік Палуанды танығандар. Ава, тағы бір жол ұшырашып қойлы. Авам күшті палуан болған туғандар. Мына Мәлік Палуанның атын тартты қазір. Арқасындағы ұшатты. Өте күшті ат екен бұл. Boyu 1.62 şu at tarttık. Emiş avamın memur köpten beri niyet kılıp jürediler. Avamı ötkende bir ulakta bir silep berdiler. Anan java bir үйіңізге barıp bir interview alan sizden. Desem avam mayli dep kaldı. Anan avam sürüşürsem Ayıştan bolup kaldı eken. Malik dosum atası eken. Ava bir özünüzü tanıştırıp, sizdi eskilerden köpü tanıydı. Anan özünüzdagi tanımaganlarga bir tanıştırıp koyun. Katı söylüyoruz. Men İliyet'ten Çarva'da işlep gelgem. Kalkozun koyun bakıp şu 30 yıl koy baktık, şu koydu hükümet tarkat üygenden şimdi boş kaldık buna. Boş kaldım bana baldarın atın bakıp ulaka çaptırıp baldarı çoğayttım, üyledim, cayladım. İliyet'ten men atamda Çarva'da işlegen adam oldu. Men atlarım atam bakıp ertiyor cala. İki attı baylap sarayga ama baylap koyatırlar cayı menen şu dümbül menen bakıp suutup berediler. Men towdan gelgeceginde atlar suutup koyatırlar. İlgerip kalkozunu bakıp paxtanı bakıp paxta tolsun dep 7-ci noyabrga çeyin toy tamaşa bolçu emas. 7-ci noyabrdan kийин eldin toyu başladılar salgı düşkende. Toy tamaşa başladı atlar suup koyatırlar. Ama hazır bana anday bolboyla sentyabrdan başından da toy kılıp atlardan bärin buzup aldı hazır baldarça. Semiz atlar bar çağab başladı. Tayarda böyle. Tayarda böyle çağab atların bäri buzup koyuştu. Hazırkı atların bäri butları işip tırama kalgan. Ova. May jutup gövatты buzup koyuştu da balдар. Ova. Anam bu Ford degen bir kakşal maşina çıktı. Taskara kepten öyle telefon menen alo mene ulak bar eken dese biyağı hoş biyağı özgön bu batkenden beri bir ulaka bardık jedin palvan bir çoğulup aldı. Ova. Çoğulup alıp öyle semiz atlar da gelip salıp birine biri karşı salıp atı öyle attım ben tüge düştü. İleride jedin kötörüp süyröp salıp ketken palvan yok. Jedin karasaң bir takatek, jip, baylap, kaysa açık südürüp tuş tarafka karap. Aksakaldın tilini almaya kaldı. İlgeri aksakaldın aldından ötölçemez biz. Bir aksakal toktattısı toktatıldık. Bunu aksakal koyup versin koyup veretlik. Bir ozu. O. Bir ozu aytkanda. Koyup verir şu aksakaldısı hiç kim salbaydı de yaş balдар. Azı aç yaş balдар salba desen naraka tutup sögötey. Azı betertip olup ketti. Ana mına sportsmen baldaram ulakça atat. Sportsmen çoğmuştum bol görüngöndө omurulup göngö muş kötörüp atat. Anday ulak bolbaydı. Ağışkan ulakçını çıkarıp taş gerek özü. Çık, cemiyeti bolbaydı. Anday tertip bolbaydı etti. Anday bir kаттуу карма башкара турган адам болбой аттың, э? Kаттуу karma başkara turgan bolbaydı. Men ayttım ile. Ulaktı özünün nuguna keltiriş gerek. Men ayttım ile şu organdan adam aralaştırış gerek dedim ile. Mana sökköndü ulakta. Jipke salgandı. Şekil ey bala bereke çakırıp durup bir 5000 so'm 10.000 so'm işlerip salıp aparıp 2 saat onerge surak alıp senin için elin tamaşasını buzasın. Emin için elge baş vermeysin. Dep 2 jolda bir 10 milyon alıp koysa hiç kim salbaydı jipke. Ova. Şapkeden korkat. Organ degen organ. Ova. Şunday kılıp tertipke salıp koyuş kerekti. Bir-ekiden. Bir-ekiden sökkön. Çoğmuştundарды korkut koyuş kerek, değil mi? Çoğmuştundарды korkutuş gerek. Kişine til albagandardı, tilini kişiye tartış gerek beri karat. Doktor, ne sökünü ötasın? Aksakaldın ne söktün dep, biri omurulap koysa, organ degen organ, şapkanı görgende libay kıyının çıkıp koyat. Şundaydan. Şunday kılış gerekti. Şunday kılgıla desem, su diyalardı. Jallatı çok uluş kılgıla şunday kıl deyip, şunday organı girgizeli. Bir tamaşada melisası ulaka ötmesin. Şu melisi aralasın ulaka. Sögüş bolda, duruş bolda, çavuş bolda, şu bolmasın. Desem aksakaldar, ananga meliseni nara kapar, jogat. Apar nara, bir sorunda söküveriş gerek bir koydu. Ova. Koydu, berdim, tartip saktap koy. Sen birin muştaşı ertegen mal koyun bari satıp bergenden göre, değil mi? Ova. Onday bolsa her ulakta. Zakon çıkarış gerek. Uğluğa girip zakon çıkarış gerek. Tamaşa versen, milisası ötsek iştarap. Degen zakon çıkarış gerek. Ova. Zakon yok. Kabul alıp koş gerek. Komünist nemeleri, partiyaga kolga saat. Juda
demeye giret, tertipke bunu Özbekistan'da 1 milisa 3000-4000 attığının birini aldına salıp ayda alады. Toxtat ulaqta toxtatады. Başı yet. Biz de oşonday başı yet, bari başı yet. Başı bir adam bolbaydı. Şunday qılal desek bolbaydı. Demi qaraysan bulaq bolub atады. Teke salıp baylap birin-biri jığıp, birin-biri sögüp, çavuşup ölüp atады. Şunday deң. Şunday qilish kerak demi hazır. Özbekistanda öte порядка жакшы болот экен, а? Bizden başka memleket Tacik'te. Hem paradişni. Bunda kök belet beret koluna. Böyle söksün. 3 ulak girbeyiz ulaka degen. Qara. Bayağını berip 3 ulaktan keyin bar janagını berip beletti. Bar ulaka giresin. Qayra. Anan keçirip surap giresin. Orta girgizbeydi. Qarang. Şunda правилалар бар экен. Правила koş kettim. Жогорку марра, пастки marra Bizde de qılıp, memleket ko. Memleket. Mara girgizip koysak bolat şunda. ошондой. Azır onu aksakal dozuna aksa mende de aksakalman. Aksakalga sorun saydırmaz. Aksakalların özlerine haftettik etüdet. Jipke baylap çıksa tuğan olsa berip koyup. O ançamca bilerin deң. Erkeksin be. Ayttın bir ber be negizkeydi. Ne kılasın ber? Özünün sakalını silabay. Balang bolsa dagı deң, ha? Balang berbeş gerek. Ne kılasın? Çapsın kolumdan jön çap. Keteversin. Tanış bileş bolsa berip koyot. Özüne haftetsin böyle falan çeke berbeyt deydi. Jipke salsak berbeyt deydi de öz jön çapattı. Bari deң. Özü jön çap kalat. Ошондой. Мен аба көп жерде байкайм, şu бийлер дагы көп туура эмес чечим чыгарып коет. Туура эмес кийиш айтат да баарын. Алысыраак келген палванга таныш жаса бербей коет. Местный палванга жип менен чыгсам берип кое берет. Өзүбүзгө калсын деп. Ошондой болуп атат да. Ал палван кетет, биз бу жерде калабыз, жүз көрүшөбүз деп. Ушундан кыжалат болуп, өзүнүкүнө баары берип кое берет. Бала болсо дагы. Биздин айылда тамашалар болот, сорун саямын. Bütün jipke salganдар келет биздин айылга деле. Ошолар десеңиз, а? Келгенде кыйкырып туруп айтамын, ey, берилбейт. Жибиңди, тегиңди ташта. Экте, үчтө атты мингизем, үчтүү балдарга. Тегиңди көтөрүп жүргөндү колунан алдыртам. Терип алдыртып коям. Индебейде чаап кетет, тынчыда чаап кетет. Теги жок. Ушул жерде чаап кеткен бала башка жерде чабат дей. Ооба. Ошондой кылып тартип болуп атат. Башка жердин аксакалдары андай кылып атат. Tek ben salıp koysa özünün ayında olsa kımıyıp verip koyup çıldırıp koyup ulak uşun haramı getirdi. Şimdi ulak nurmatı gitti attın. Şu aksakaldan hafta ilgeri ona aşıda Razakul denen aksakal var baş. Şu aksakal sayatıyla sorunda. Torpak soyu olsa karap durur. Ey kaysın soydan, kaysın bunu soy, bunu soy. 60'tan aşmasın. 60 kilo olsun. Or bolup kalmasın dep turçu. Ооба. Oşontken aksakalca azı 100 kilo torpak soyup taşladı kara. Eç kim almaydı. Eç kim almaydı. Tevele önen yerge çıkıp kötörü vermeyi, kalıp koyusu kolu göğü düşüp alıp vermeyi oldu. Oşunda Cengiz soysa el oyunu oydu. Oşunday. Yağı dağı var hava. Saygan sorunun alat. Sen yüğün apke berdi veyt eç kim. Oşunday. Oşunday oluyor zaten. Toy vergen adamın sorunu tarkat beret. Taza deyin. Hem oşu bergen sorunu da alasın demin. Barıp ap çıktağı değişildi. Ооба. Şundaydı. Azan aytıp kaldık işte biz emin perekür kılıp turarlar tuğanlar. Ava bu ulaktı bir sır aytıp berdiniz ava. Emi Kuda kalasa jakşı niyet kılıp tursak jakşı olup keter emi. Jakşı olup keter emi. Jakşı olup keter. Neme Özbekistan'dan gelgen bir adam meyman gelip görüp turda bizin ulak çabat. Anan al meyman gelip görüp turdağı bayağı atlar çuvalıp jermenen bir bolup 4-5 at kulap anan iskemalarda turguzup koyboy üstünden at salıp bar ulagın oş yerden götörüp daliş at çalıp ketip uşunday болгонун көрүp tur da. Anan bularga attın dele adamdın dele keregi jok eken. Bularga şu sorun bolsa boldu eken. Deyip anan aytıp ketken eken oşo adam. Şunday oldu da elge jurka uyat boldu da. Ооба. Elge jurka uyat boldu. Ооба oşo elgeri biriyle aksakal çıkıp şekilde sorun sayıp açıyor. Az 4-5 koyup koyuyordu. O epte alıyordu. Epte. Aksakallar özleri çeşni olsa belli epteydi. Özleri çeşni olmasın gene kadar buğa berip, bu tuğanına berip, kol irisine tartıp koyuyorsa ellikte koysa epte alıyordu. Men ava mına былтырдан beri ulak tartıp başladım da ava. Anan jakın ele başladım da. Bir kança ulak tarttım. Bir 40-50'de ulak tarttım okşaydı da. Emi özüm çamamda. Anan keçe serede bir ulak boldu.
Ошол жерде bir аксакал, мен ал аксакалды жакшы тааныбайт экенмин. Биринчи жолу көрдүм. Бизде Ленинскийдин жайлоосунда Сере деген жайлоодо улак болду. Ошол жерде ошо аксакал өтө бир мен көргөн бийлердин ичинен эң таза бийди көрдүм да мен. Алиги мафиясы жок, тааныш билишчилиги жок. Сен алба, сен ал деп ушу колунан келишинче месин болсоң дагы, башка болсоң дагы бербеймин деп катуу туруп, жакшы бийлик кылды ошол жерде. Бийлеп саш кетти. Ооба. Анан ошондой бий болсо, урматы дагы жогору болот экен. Урматы жогору болот да. Анан бирисине бербесе, экинчиси келип ороңдоп. Ороңдоп, сөзсүз. Азыркы жаш бал деп кол салат. Ооба. Бар эле. Анан эки атышка сорсаган эме эки атышка калтак жейт аксакал азыр. Керек болсо дең. Керек болсо калтак жеп калат. Көпчөтү сөгүп өтөт. Майли, мага анчалык карбайлы эми. Неме 5-10 сом табылат, көңүл табылбайт ооба. Ооба, бу жаштыктан сүйлөң, бу жаштыктан. Жаш кезимен ушу чарбада кой бактым. 30-40 жыл кой бактым, ушу кой багып жайлоодо бизде ушу койчу дегенде ачы, бу дружба өзгөн болуп, эки район болуп чыгат элек жайлоого. Ошол жерде улак чабат элек. Бир улакты 15 кой саят эле. 15-20 чейин кой. Ар бир койчу бирден кот сая бар сайып берет эле. Азыркы торпалатан жакшы болсо деди. Текенин чоңун, текенин ушу 4-5 кар баскандарын издеп соёт элек. Чоң теке деп. Эки район чабат эле, тынчылы чаап кетчү. Жипке салбайт эле, бири сөкпөйт эле. Жакшынакай чабып алып кетчү. Канча жашыңыздан улак чаптыңыз ага? Мен ушу 16-17 мен чаптым. 16-17 жашыңыздан чаптыңыз, а? Атам аттарды багып берет эле, үйүргө салып коет эле, үйдөн кармап чаап берет эле аттар. Айда күздө багат эле, күздө багып, ноябрга чейин багып суутуп алат эле кайта улакка чейин. Пакта кеч полан толсунда отура берет эле. Ооба. Улак бергизбейт эле деп закон күчтөлөгө. Кайта ушу ноябрга чейин суутуп атты. Тайяр кылып алат элек да. Азыр эми мына ысыкта чаап эле какша тутпайбыз. Кечеги ысыктарды кара. Аттар чабылды да. Ооба. Ал аттар эми кайра жүгүрбөйт. Семирбейт да, арыктап. Кыйналды дең, а? Мажытып алды. Бу ошондо 16-17 жашыңыздан чаптыңыз, кайсы мамлекеттерге чаптыңыз? Кошуна мамлекеттерге чыктыңызбы сиз? Өзбекстанга бардык. Өзбекстанга барабыз деп көбүнчө. Ооба, жакын дең. Өзбекстанга Анжиян, Наманган ушуларга кыдырып. Анжиянга бардык, Коконго бардык, ушуларга чаап жүрдүк. Ташкентке, Пискентке бир жолу бардым. Ошол улак болду. Бу ошо сиз жаштык кездеги бир кызык окуялардан, эсте кала турган окуялардан бир сүйлөң эми. Ошонго мен өтө кызыкмын да. Башка мамлекетте ошо Өзбекстанда, Казакстанда болгон бир башка мамлекетте башка палвандар менен бир алиги ат салышкан жерлериңерден. Пискентке улакка бардым, ат сатам деп. Атты минип баргам. Апарсак ошол жерде улак болуп атат, өзүбүздүн палвандарга барсак минбейт. Неге? Өзүбүздүн ат чабыш керек деп. Анан токто мен өзүм минейин деп, өзүм минип кирип текени такымдап чабышат экен алар. Эки путун байлап койдум деп кошоктоп. Аркан. Камчын эки ортодон салып такымдап айдадым. Жогорку марасын ham таштабай мылды, эки марасын таштабай айдап жүрөм. Тегерет. Мен атты көрсөтчүм керек го. Кыдыртып атты. Максат ат дең, Мен казактар таштады, мынага таштады деп кыйкырып атат. Казактар таштай бер, кайсыга таштаң деп кыргыз экен деп. Таштабай атты көрсөтүп бүлүк ат тегеретип айдай бердим. Айдап бир мәрегерге түйдүм. Забордон асылып кыргыз ат сатылабы, кыргыз ат сатылабы дейт. Сатылат. Канча $5000. $5000 бизге чоң пул кандай. Кайсы мал бу чаба бул? Мындан бир 15 жыл мурун. 15 жыл мурун дең. Бу барган шериктерим урушат. Сага мен 30-40 келбей оозуңа. 5000 кел дейсиң. 5000 келе дейм. 5000 дең. Эми 15 жыл мурда $5000 күчтүү болгондо. Шар сатып бердиңиз анан? Жок, сатпадым. Палвандарым, жанда шериктер биз сатабыз сен жөнтүр деди. Боптур. Деп мен деп жүрсөм алар мунун аты жаман, мунун аты жүгүрбөйт деп кайда жамандап жүрүштүр эле. Бир Өзбекстанда бир киши бар, ана атың ямандап атат деди. Анан кайта келип казак сат деди. Насия таштап кет деди. $3000 берет, таштап кет насия деди. Мен атты дедим, пулга алган эмесмин. Мал сатып алып келген эмесмин. Бейим тууп бергем, атты минип алган дедим. Кайта барып бейге кое берем дедим. Пулун тууп берет дедим. Шарт маштага жүктөп алып келе бердим. Кайсы казакты оозун карайм барып, тери көтөрүп,
Mına atının terisi dep tursa ertege. Keyin barganda deň, ha? Satmay gelip alp gelip vermiş yerge alp gelip sat. Ha. Yerge alp gelip sat. Kayta balam an satkan adamdan alıp kayta bar Taşkent'e bar satıp. Ha. Siz satıp yürgen adamdan kayra alıptır da balаңыз, ha? Kayta alıp Taşkent'e bar satıp. Şunday bir okuya bolgan eken da. Neme özüňüz tolka ulak çapdyňyzmy, jançamça sodagerligen bolup turduňuz bar arada? Şu Toğusır'a çıgatlık Toğusır'dan çaykoçuluk kılıp jayında. Ha. Mal alıp mal satatılar. Tirikçilik kılış gerek bar. Bala çakanly bagış gerek bar. Ha, jakşı. Bazarga çıkıp dakaza kulap çaykoçuluk kılgan jokman. Şu Toğusır'a çıkkanda şu jayında mal alıp gelip koyup gelip sat. Ava bu siz emi hazır şu eň çoň palwanlardan, aksakal palwanlardan siz şu ataktуу murdagı palwanlardan kimler menen çok ulak çapıp жүрdüňüz emi? Bardygıla palwan menen. Mına Genenbay, Tınışaly, Ergeç, Kapaş, Anarbay degen bar. Botogul degen ilgeri katta palwan etip ketken ular menen. Aytykul degen, mına Abdikadir palwan degen açyda. Şular menen koşa çabıp жүрdüm. Hazır yaşınız kançaga çykdy ba? 62 yaşta. 62-ge çykdyňyz hazır, ha? 62. Aha, oşonda kançynçy жылдары oşo palwanlar menen жүрdüňüz? 80-nji жылдары, 70-nji жылдары. 80-nji, 70-nji жылдары oşo жылдары çabıp жүрdüňüz. Alar da şom aldı biz gürüp 40-50'ge çıkan adamlardı. Öte Menen koşa çabıp жүрдük. Keyin siz jakşı ulak çapgan alar oşo çappay kalypdyr da. Alar da çap, alar da kardy da. Hı. Şu palwandardын içinden, oşo siz görüp жүрgöndөрün içinden ulakty şu kıyın çapkan şunday epçil palwandardan kim esiňizde kaldy bir? Genenbay palwan. Genenbay abam ba? Palwan şu torpakty bir sandan alıp takımdap durup çabatpaç. Gerek bolsa deň. Gerek bolsa takımdap çıkıp alıp çıkıp ürütüp etpet oňaka. Birle sandan garma. Bir sandan garma takımdap alıp çıgatdylar torpakty. Ha. Ýagынан alıp ýyna çıkıp gaýta ýakyrga ýetdiler. Ha. Men tekede alıp ketdiler. Tekede ile çapçı öyle. Genenbaydy görüp aldyňmy? Men telefonun tabi bir-iki jol çaldym, kolu boş emes eken. Ben uçaklarga oşo Genenbay abamyň ayılınjakka jolun düşüp kalganda çalıp attım. Bir iki jolu gelip kettim. İki jolu da jolu kalbadym. Görseň çaň adam. Hazırda da 140 kilo kişi. Ha. Boyda 1.95, 2'ge varat. Kol bolsa mananday gelir. Lapatka deň. İki koluma bir koşar olup gider. Ha. Bu kişi hem cızak, pızak bu Taşkentlerden beri kırıp çağırıp жүрgen adam. Taşkentlerde hem Aldıbay Takan'ı basıp orap durgan kişi de bu. Jidiklerini paçıratıp sındırıp tekeret. Takan deň. Takan. Tam bergizgen palwanda. Kazakta Jekşenbay olsa bizde şöyle Genenbay'da. Ha, ilgeri Jekşenbay degen bolgan ha ýakda? Kazakta Jekşenbay degen bolgan. Aha, al kişi barıp eken jok eken bilbeýsiz. Köptür nevreleri var eken. Nevereler var eken deň. Çavattırıp. Ha. Bir Takan'ı aykalışıp gelip karmaganda iki paylı teң bürüye karmap ketkende Jekşenbayga karmagan jeri kalbay kalgan eken de. Şunda karşıgadan kuyruktan karmap, karşıgasını üzüp alıp kalgan deydi. Şunday legendaga yazılıp kalgan deydi. Şunday palwan bolgan ha? At iki ketkende şu iki yak ketkende. Karşıgan üzüp ketken eken karmap. Bir ulakty böl bolgan. Taka bolgan beými? Taka bolgan da. Жаңылы soygan tekenemi şu ayırıp surup geç kıyın o. Bıçakla kesip. Bıçak menen kesip çıkara albaydabız biz. Ha? Sana belin nemelerini çıkara albaydabız o. İzin tappay. Legendaga yazılgan eken. Karaň. Ana Sulayman degen palwan bar. Anjiyanda Kırgız. Anjiyanda Kırgız bolgan. Ha. Uşu menen şu bir Orakbay degen palwan karmaşkanda Taşkentden kança jıldıgında. Şu ökö birinci şu Orakbay palwan bar karmadı deydi Takan. Takımdadı deydi, takımdan aldı. Alganda bardı iki aldı koldan aldı deydi Sulayman. Ha. Şu alganda aydadı deydi aslında. Şu aydaganda atı sekirip oruna şöve deydi. Cilalbay. Cilalbay. Şunda karmap durmuşda karmap durganda tribunada turganda eseptedi deydi. 1 tonna yük menen karmapta Sulayman deydi. Şimdi at koy verip yegende deydi. Nemen Takan. Atı da çıkar aşıp etti deydi. Topalanıp etti. Şunda küç menen karmaptı deydi. Karaň ha? İki palwandan tirelişi bolgan ha? İki palwan tirelişi. Şu Sulayman da aytjat, şunday karmagan deydi. Kazakistan palwan ha? Nemen Özbekistan. Özbekistan palwan degen ha? Kızıl suluk bolat, joru bolat. Ha, bizdin özü Özbekistanda Kırgızlar köp öz ha? Kırgızlar köp de. O biroq hem alar özbekçe söylep özbek bolup ketdi dalar. Biroq Kırgızstan süzeydi. Ha, öyle. Haziran mana 70 çıkıp çağat. O. Haziran koluna tiyip olsa
пуйпалап салдылар. Өткөндө чоң ташта бир авам келди, ошол келбедиби, билбейсизби? Келген жок. Келген жок ала? Бир немеден Андижанданбыз деп бир авам келди. Андижанды кыргыздар. Чоң адам. 2 метрден ашык. Генебайдан бийик. Жүзерек атты адам. Жок болсо мынандай келет. Эгер Колдор болсо мынандай бар. Ошо кишинин Кудайым өмүрүн берип бар болгон болсо, мен түшсөм бир аракет кылып көрөйүн ошо адамды тапканга да. Келгем калат бияка. Келбем калат тең. Келип калсаң да мага кабарлаң, сөзсүз кабарлаң. Мен каерде эмне иш кылып жүргөн болсом, ошо ишими таштап, тез келип калайм мен. Келип өтүп калса кабар беребиз. Ооба, ошондой видео алып Кыргызстанда бир мактап. Ооба. Ушинтип эки балбан тирелишкенден аякта, Тирелишкен. Карагыла. Мына эгер азыр ошо видеону бир ошо маалда видео күчөп, ушинтип бир адам атты минип тартып калган болгондо, тарыхта кала турган неме болмок экен мына. Бир палван экинчи палванды кармап турган, мына кой бергенде ат баты менен мүдүрүлүп кеткен экен мына. Жыгылган дейт. Жыгылган деген, доңкалак ашып кеткен экен да азыр. Доңкалак. Ат баты менен. Сулайман аты эми чыдабай дейт. Башын атынын чатына салып ийген дейт. Там коюп турган дейт, аттап турган дейт. Ат чыдабай дейт. Эмесе аяктан аттар окумуш семиз болот го. Ооба. Чыдабай алган дейт. Азыр нерде деле анча-мынча мен видеого тартканда күбө болуп калам. Эки күчтүү палвандар кармашып калганда, экөөнүн аты минтип ажырайт. Экөө кайра тартканда кайра жабышып калат. Кайра оозун буруп кайра ажыратат, кайра жабышып калат тартканда. Ушундай азыр деле эми анчалык болбосо дагы, мына сиздин балаңыздай Малик палвандай палвандар бар. Бу балдарды улак чап дедиңизби, өздөрү чабып бердиби булар? Булар ата касып чабып келет эми. Булар Канында бар дең? Канында бар. Туулганда ат туулганда булар. Туулганда эле дең? Аты камчыны чууктат кылып, биздин балдар жашынан да чууктат кылып улак кылып чабат. Калтакты алып эле. Али кичинекей неберем бар. Эзи көрбөй калдык. Эзи аттарды тизип байлап берге, чарпыяга тегерет. Ата пата берим улак кеттенде, о жерде минип жүрөйт. О жерде эки баланы коюп койгон. Эки баланы коюп коюп, бир чүпөрөктү алып, чаап барып, таштап өзүнүн башы менен тикке сайылып жарайдын өтөт. 5-5 чабат дең? Калтактар тизип алган. Кайта эки калтак четилип, ата төө ат таштап келдим деп четилип жүрөт. Неберелер да ба? Көп аксакалдар айтат, өзүнөн бала ширин болуп кетти бунун дейт. Ошондой небере баладан өтүп ширин болуп кетти экен да. Улакка бардык, ошол жерге барганда. Кими жыгылганы, кими сорун алган, так айтып атты ким алган. Ким жыгылгандан бери айтты. Паланча жыгылды, паланча союн албай калды, күнчөкө сорун алды, муну айтып келет баары. Запись чёткий жазып берет да. Запись чёткий жазат да алар азыр. Булар улак чабат эртеңчи. Кудай буйрса. Укасы бар кичинекей, азыр төрөлгөн. Ошону айтат. Мен укам дейт, Байтөрөн дейт, айландырып алдыранда мындай чыгачаттар тегерет дейт. Байтөрөнү алдырап улаксы деп. Чыгачатын жетелеп турат экен да ал? Анысы ийилип алат. Анысы эңкейип алат. Ушуну айландырам да дейт. Муну ат тегерет болсо не? Мен Байтөрөгө ушундай алдырам дейт. Компьютерге жазып атат да кандай ат нешти. Караң, а? Бу мына ушу эки атты балам от сал десең кечке от салат дейт. Мынчадан от апарып сала берет, онога сала берет. Каяктасың от салып атка десең лыпылдайт деле бар. Атка от салды, багып коян атамак. Майли өмүрүн берсин аба. Кудай буйрса, ошо неберелериңиз чоңоюп ушу видеолорду көрөт. Мына биздин чоң атабыз деп, Аба, бу атаңыз жөнүндө бир кыскача айтып кетиң, бу ким болгон атаңыз? Атам чоң чабан болгон. Атам бир атадан Жаңгызды уул болгон өзү. Жаңгыз уул болуп илгери жака чабат экен. Туугандары менен Наркөйүздө туугандар бар, моңголдор. Мен өзгөнгө улак чаап жүргөн кезде жака чабат экен да, барып 4-5 ашырып чыгат экен да. Ооларды көрө албайт экен. Атаңын оозуга Жаңгыз кумайык, Жаңгыз тумай кумайык деп балдарына айтат экен, бас өлтүрүп дейт экен. Сизге кун төлөп коебуз дейт экен да. Анан бир дагы бир ооз бар экен, чабат экен атаңын оозуга кун төлөбөйсүң деп сөгүп кызыңды сизге сени деп. Ушундай көбүнүн неме кылган экен да. Анан чоң энебиз бар экен, жакшы аял экен.
ел жаңғыз құмайық деп атады деп анан чоң атама 50 жашына катын алып берет экен. Ушу уул болуп калсын деп. Ошо энебизден 2 уул төрөлгөн да. Кийиндең, а? 2 уул бирөө мына болду, мына аркабызда бирөө. Жакшы. 2 бир тууган, 3 бир тууган уул да булар. Жакшы экен, а? Бары жакшы. Кандай болсо дагы бары жакшы. Неберелери чабат атта каласа мына. 4 уулум бар, 4 тең чабат. Силер өзүңөр канча бир тууган болдуңар, аба? Өзү 7 бир тууган. 7 туугандан азыр мен жалгыз калдым. Баары кетип калды. Сиз эң чоңу, кичинекейби? Канча? Мен ортончусу эле. Ортончусу болдуңуз, а? Кичинекей үкөм да кетип калды. Акаларым да кетип калды. Эки чоң акам да кетип калды. Жаткан жерин жайлуусун алардын эми. Мына эми бардыгынын балдары 3төн 4төн уулдары бар. Баары чабат. Ызылда мына сизден чыкканда 10-15 чыгат да. Ызычуу. Бирөө келип колдо салбайт берге. Шундай дең. Баары 15 атын чыккан болсо 15 ат түтүп кетчү. Баары палван болду дең. Баары палван болду баары. Жакшы экен. Келиндерди ham чоң атамам палван кыздарын алып берди. Ооба. Бул досума, бул акаларыма баардык палвандарыңыздарды таап берипсиз да? Бүт палван кыздар. Баардык палван ургубуз, палвандар уланып кетсин деп. Катын болсо качан палвандын кызы. Жакшы экен. Мына палван чыксын деп палванды алып берди. Жакшы экен ага. Өтө кызык маек болду. Бул сүйлөшүп отурсак экөөбүз 3 күн отурабыз мынтип. Отура беребиз. Эми азардан ар келгенде азардан, ооба. Неме кам болсун, дайым болсун, аба. Келе бер. Оорубаңсыз, сыркабаң, аба, дайым бар болуң. Ушу эски бир болгон окуялардан эстеп жүрүң жөн жүргөн да. Мен ушу балам келгенде айтып берем деп эстеп жүрүң. Анан ушу мен бу мурда болгон окуяларга өтө катуу кызыгам да. Сиз айтып берсеңиз, мен азыр болгондо элестетип угам мен сиздин айтканыңызды. Көзүм алдында болуп аткансып, ушинтип көрөм. Кийин келгенде аба, сиз көп улак чабыпсыз, канча жыл улак чаптыңыз, мына бир ат жөнүндө бир түшүнүгүңүздү түшүндүрүп бериң, а? Кийинки келгенде. Нерге бир досум, паламиңдик аттар бар, аракта бириси байланып турат. Мында бириси байланып турат, мына азыр тарттык булам паламиң. Бул саргаш аттын ата теги 20-30 жылдан бери аттын ургунан да. Бөкөй дегенде де Арапбай дегенде бир сартырат болгон. Бул казак алып кеткен ушу Аби казак Жетисайга. Шул аттын авлатынан да, бул аттын ургушу теги тагынан келет аттардын балдары да. Түп тамырынан улакка жараган аттар. Улакка жараган аттар да. Казак келдисинен алып кеткен. Мен Батыр абаман интервьюларды алам. Батыр абам күчтүү соодагер, көзү курч адам. Өзү айтты. Мен деди жалга ашырып улак чаппадым дейт. Бирок мен аттын жакшысын жакшы таптап миндим дейт. Көп жакшы адамдарды айтты, көп жакшы советтерди берди. Сизге дагы бир келип турайын. Батыр абама келип турам дагы. Кудай буйруса Кененбай абама ушу бир жетип алгым бар. Апарып келем келсең. Ооба, ошондо ушу бир эми мындан биягына жашоо аркага кайтпайт эми, алдыга кете берет. Ушу эскилерден силер калыпсыңар, ушу силер бир айтып деп көрсөтүп турасыңар эми, а? Кудай буйруса, Кудайым өмүрүңүздү берсин, тынч болуң, бар болуң, ушу небере чеберлердин урмат сыйын көрүп, төрөлөрдүн көркү болуп, дубаңызды, патаңызды берип жүрө бериң, а? Тынч болуң, бар болуң,